ang gitagna sa mga propeta nga moanhi aron pagluwas nato gitawag og Mesiyas nga mao si Kristo. Niya kay gikan man siya sa Ginoo, limpyo kayo siya. Purtigin niyang limpyo ha. Nga dili pwede nga moatubang taniya or moduol taniya nga naatay hugaw. Pragod anang moduol kag balay nga limpyo kayo. Nya ang imong tiil daghan kay glapok. Nya mosud kas balay ba unsa may imong buhaton? Minga, ala kalimpyo mangita kag tubig nya ang imong sapatos, imong sandal, imong ibilin ingka isulod lang, isulod. Natay mag-blessing kog balay. Nya nagwan-uwan ba? Nya perting lapuka sa akong sapatos. Nya mingon din ko anhilang ta magsugod sa gawas. Nya ako ding aksyon og hubo, mingon din tagbalay. Ay isud lang pa dir, isud lang. Ana, nya pertir bang limpyo kay magpa-blessing og balay, ila mo nang limpyuhan daan, astan lagi marka ang mga lapok ngadto Igsaka ngadto sa hagdanan nako, uy nabuling na to sa sagdi lang pa dir, kami nalay mo limpyo ana. Perting pailob kay pari man. Ila pa tong anak, na hapak na yun. So, ang pari, wag yun, girespetuan yung pari. Limpyuhan yun, manglimpyo yun ta. Matod pa diri sa unang pagbasa, aning moto, ang mga gansal-gansalon, hapsayon, ang mga bukid, patagon, ang mga walog, abunuhan, nya hawanan o nya lapad gyud ang daan nga agian sa Ginoo. So kamo dihang mga nangural nya pitos kay tanan ang agianan, bantay mo din agyod musod ang Ginoo diha kay gusto siya og lapad. Nya gusto mo masudlag Ginoo ang inyong balay. Wala dako ang daan, ilapad ang agianan, ang right of way ba iagi. Ayaw ng pitos. Doko-doko ra bang mga naong ay. Nakaron sa atong kinabuhi, unsaon man nato aron malimpyo ta? Gisugdan ni dihas bunyag. Pagbunyag nato ang unang elementos bunyag, upat man na ka elemento nga gamito nato sa pagbunyag. Unsa may unang elemento? Nabunyagan na mo? Nakatambong na mo bunyag. Unsa may unang buhaton sa bunyag? Gadamgo. Ang pagbubog tubig sa os bata. Kay ang tubig, ang number 1 gid niya nga kana ganing kuan, gahom kana gyung paglimpyo. Cleansing. Mao na nga tubig. Si Juan na magbubunyag didto siya namunyag sa sapa sa Jordan. Adtong panahon na tingali tin-aw pa kay itong sapa sa Jordan. Ngadto mig Holy Land namunya nagpabunyag didto sa sapa sa Jordan, lubog naman kaayo. Humul-humul lang pod mi didto. Bahala na dinhi bitaw tong Ginoo gibunyagan ala buo lang. Bisan og medyo lubog ni gnaong pero limpyo na lang ni kay Jordan God, Jordan River. Katula lagi so nako paguman. Bubuan re-are. Kamo nakadto na mo. Kain lamog adto Anya, unsa maning paglimpyo? Ang paglimpyo sa tubig dinhi nato dili physical kay pilara man ang ipisik-pisik diri so kay wa naman tatong humul-humul ang uban karon ihumul makangadto katulo nya naalsalsahon ka ba humul motod to Jordan ihumul pero karon kita buobog tubig kay simbolik man na siya sa paglimpyo paghugas nya karon kay nalimpyo naman ta ang bata nga gibunyaga nalimpyo naman. Unya kay ang ginikanan nagpuyo-puyo man. Unsa may ilang kinabuhi? Limpyo o hugaw? Hugaw. Hugaw. Kay wa man sila malimpyo sa sakramentos kaminyoon. Kay ang sakramento man sa kasal mao man sa nay makalimpyo sa banag asawa nga magduog og higda. Madrig pari magduog og higda unsa may makalimpyo?
wa gyud. Mao na di lang gid may magdog kay di man may mahimong kaslon. Kawat-kawat lang. Kuan. Wa gyud nya kamo manag-uyab. Magdog mo higda unsa may makalimpyo ninyo. Wa gyapon kay wa man mo di pa man mo kasal, uyab pa man mo. Di sa to pa ay mo pagdog. Mabuta nang magbunyag ta dinhi, mangutana ko, gikasal na mo, ginikanan ba? Hanto na lang hinuon ang mga magpabunyag, mangutana naman, kinsa roy mo bunyag ato opisina ba? Father Siano, hala pangutanon na sa taron ani. Pwede glain lang pare. Mahadlok manong mutugas tinuod nga wa sila kasal nga normal man na nga pangutanon aron sad ba nga mahibaw ko asa ni ibutang ang bata karon ang bata nga limpyo na kaayo sa sala gilimpyuhan na sa gahom sa tubig uban sa Espiritu Santo asa man nimo ibutang bitan na akong himong example kamo kitang tanan siguro 99% ato kabao magitang manglaba no. Mga laba ba mo? Sus, ang mga batanon ra ba karon no, di ka mo manglaba. Kana bitang muanha kog balay unya kana ganing musiar ko. Ay lang kay censored no. Makaana jud ko mga sa mga babae pag yung gamit nako, ang babae hiling man na kay manglaba. Ipasad-pasad mala. Anamang unsa naman ning klasiha sa mga babae karon ay di man ka mao manlimpyo. Ana na mga anak babae ang pamilya unya inigsud nimo purting gubuta anak gubot kayo bisag asar lang labay naku unsa na karon ang mga babae mura naman sa laki nya ang laki hinuon sad nasa mga laki nga may na kay mohapnig no magtupong ginang kilid sa brief ngadto tanan magtupong nako unsa ka di siya laki o babae. Abi kamo manglaba magyud mo sige. Ighuman nimo glaba, limpyo na kayong imong linabhan. Asa man nimo ibutang? Adtos plangganang daghang iglapok o adtos planggana nga limpyo? Adtos limpyo, haron consistent, di ka magbalik-balik. Nya magbunyag ta dinhi, bubuan na tog tubig ang bata. Nya ang gakugos, daghang igsa, mutakod man na. Kana ra bang sala mga igsoon, mas kusog pa na mutakod kaysa COVID. Kay ang COVID droplet man droplet o ibutang talang airborne og di nimo mahanggap di mo takod og di nimo mahikapan di mo takod pero sala mabatian lang nimo. Ingnon ka karon nga ang imong bana na aday kabit di nakakahinultol og kuan simba abis ang gani hunghungan karon diha ingnon ka kanang parian abi anay anak wala maimo ka sa mo no. Wa na, chismis na. Nya sa man, naamor sala wa. Nya unsa may inyong buhaton? Ana, manglimpyo. Unsaon man pagpanglimpyo? Kumpisal. Kumpisal. Igumag kumpisal, balik lang sa dayon. Nay nang umpisal na ko padre pasaylo ako padre kay di jud ko kapugong makapamalikas jud ko padre nako nus aman imong last confession siya mga 3 days ago nako ha 3 days nya unsa man imong sala mao lagi na padre oy makapamalikas jud ko padre sa ko mga anak ida ko ala sige sugod karon ayaw na gyud pagtingog ha kung tuwa kas inyo. At least ba makasaha siya sunahon at least ang pulong maminus-minusan. Okay, pulong man ang pamalikas nako ay nagyud pagtingog so di sad mahimo pa diroy nako haron di jud ka matintal pagtingog butangin nag masking tape ang imong baba aw packaging tape daghana abot nga rin so, father ba magbugal-bugal sad nako di bitaw dayoy kanang ang baba bantay ba conscious effort bantay ang imong baba so salamat kay Padre ana siya salamat kay Padre salamat niya kay murag pitos man to gamay ang kumpisalan dapit kay nako mao ni imong penitensya paglakaw na niya nadakin-as batan siya pisti pa oy nakadungog pag yun ko wala tuwan na Magyapon ako, so pagani 1 second, 5 seconds, gikas pagbarog, nadakinas man siya. Pagdakinas niya, nakatukod siya sa bungbong siya, pisti biya, nako, tuan na.
Mao na conscious effort. Ug unsa may mga efforts atong buhaton, kinahanglan muliwatan ni San Juan nga magbubunyag. Unsa may naa sa hunahuna ni San Juan nga magbubunyag, akong luwason ang akong isig katao. Kana bang mindset bitaw nga akong luwason ang akong isig katao? Usba ko no be? Ready? Go. Akong luwason ang akong isig katao. Okay. Ingna diyang imong tupad, lingi ana ina. Luwason tika. Sige, ina. Luwason tika. Nya moingon dia imong bana mo lingi nimo tiwasan tika. Bitaw, og naa jud kay pananglitan ron ha, naay balay nga nasunog. Kinsa may muluwas didto? Ang gadag tubig o ang bumbero? Unsa may gibuhat sa bumbero? Fireman, aron makaluwas siya anang naa diyang natrap sa sunog. Mangandam siya nga di siya magdaog kayo. Di siya magdaog kayo. Kaya magdaog siya kayo, siguro yung musamot ang sunog. So tubig yang dadon. Karon imong bana nangabit. Unsaon nimo pagluwas? Unsay dadon nimo? Imong asawa sigig yaw-yaw, purtig yung yaw-yaw, maldita na kaayo, nya bana ka nga gustong muluwas anang imong asawa, unsay imong dadon inigduol nimo niya? Kana huna-huna ana. Imong anak ni suyop, purti ng sigahag mata, inigduol nimo niya, unsa may imong dadon? Pagdag mga duha ka pakiti. Imong silingan libakira kay nimo, siging panglibak daoton gyud ka, idigduol nimo niya, unsa may imong dadon aron maluwas siya. So kung ang imong isig katao gadag sala, duula siya nga gadala ka og kaputli, purity. Sa una bitaw nga batan-on pa ko ba nga kusog magay ko manguyab, no? Ay mo kay kumpiyansa nako bisag karon. Ay lang yan magsikit kayo. Nya doon ako'y na uyab-uyab sa una nga kanagong high school patang muraman tag mga siaw-siaw lang ba. Nya doon naman sa mga siawon sad nga mga crushmate inana ba. Nya ingon din siya siya nga kana ganing asa day ka nagpuyo nako ta sa kuan sa dayong sa kisay imong kuyog nako ako ra laging usa kay akong parents to mas bukid niya pobre man mi kayo o may ka-afford niya ako na lang usa sa balay. Ingon ni siya mangadto ta nako uy ayaw ay ako ra bang usa didto siya nindot noon nakuha ka mahadlok babae man ka siya ikay angay unsa man ka ang ikaw unta mo'y ganahan og moadto ko. Ya bayot man tingay ka. Nan ko niya. Nya kay nama sa kung unahuna ang kaputli ba. Anang di jud ko mo makig-sex og babae basta wa pay kasal. Nya na gud ko adto sugod kog uyab 12 anyos man ko nakauyab og sugod. Pero 10 anyos pa lang ko niingon na gyud ko di gyud ko makig-sex og babae basta way kasal. Karon na sipya tingali ko. Hawa oy. Wa nara ninyo mutuo mo basta wa mabitan perti na kung mahay ron. Pero kay na mas akong unahuna na set man akong mind kay Legion of Mary man ko, appeal naman ko sa Legion of Mary, magsigi man mig rosaryo nya the purity of Mary gi-magnify man na sa Legion of Mary. Nawa siya hilabti og laki nya na mabdo siya purity. Naa na sa akong mind mo na bisag 40 na ginakong ganaha diri nga mukuyog siya didto. Sige jud kog ingon ayaw. Bayot siguro ka no, bayot ka. Naon ko ba nako? What talag maminyo ta. Naaw nako di ba ka pamaulan. Gatong ako gara-gara lago pero wag ko kibaw nag pamaulan ba na? Unsa man pamaulan ba na? Ako kibaw na. Ako istorya lang tong ako. Ba? Pero da sa kong imagination.
Pero naka-sustainer gyud ko ato. Huyang ko kay ko ana. Naka-sustainer gyud. Mulikay ko. Mura bag ka na bang maningkamot ka nga kung gusto kang dili mahugaw ang imong kauban, muhikap gani kaniya, siguro ang away lapok ang imong kamot. Mao bitaw karon inigkuan nato, kami inigdayong so diri magbutang og alcohol. Kamusad inigdayong kalawat magbutag alcohol. Ngano man kanang gidawat ninyong hostiyas na consecrated na aday nay COVID? Yes, posible. Nya mo patay na nimo nga naman ay gahom sa Ginoo? Yes, mao tay gustong Kristo nga mga matay ta. Pero wa gid nay sala diha. So simbolik lang ang atong paglimpyo against sa COVID, pero ang igduol ni mos Ginoo siguro ang wa kay mortal sins. Mo nay sakto. Unya karon kung muduol ko sa akong silingan nga purting isugan, nya magkusmod akong naong, di silaob. Pero mag-smile ko, ay ko maing buntag, sa patyon tikang animala karon. Ay okay ra gyud oy, patay dayon ko. Pero ga-smile. Ang ganahan mo gyud ana. Inigduol nimo sa imong bana nga nangabit, nga wa nay gugma nimo, magdaha kag gugma ngadto niya, magsigi kag ingon nga nothing gonna change my love for you. Maging sino ka man, mamahalin kita. Ang sa may bation sa imong bana, hinay-hinay gito siyang modistansya sa iyang kabit. And finally, after 40 years, iya ginang undangan. Kaya wa naman, bedready naman siya. Ika na may nag-atiman niya. Awa na, tiwasuno na lang sad. Pero at least naka-ending nga nalimpyuhan. No? Wa mo kauyon, so manindog ta.